لسروی مجال زیادت را دوستم روز گیراسون کوردیناتور کمپانیا راوست یاجبول کلین جواکی جستانبول میوان میابرز روز ابدمات باش بس باسول میوان روداوینم وجیل گلما گهداری کر یعنی الآمده بانگک تکرنج بو ناسکرنا ستاتویا روز آوای کردستانه یا ریب بریا خسر دم که دکو لباکور کردستان جی امدزانن دو جار شاندا دم پارتی سردانا ایمرالیه کریه هون وی پیواجویا نویا لباکور کردستان و ترکیه چاواد بینن و چه باندورا خلصر روجاوای کردستانی هبا بله یعنی اف پروسسا نویا باکور کردستانی بالی دولت باحچلی و هاتی مشاندن انجام بجنه رایا گشتیره هاتی کفشکرن امزانین کو ج دینامیکین جم خوامالی زیاده تر بیان ناونتویی در کتیه هوله یعنی او گشدان هرمی رجلات ناوین در کتی میدانه ام دبینین کو دولت ترکیه ترساندیه yani hafte cotmehe ye 2023 bi êrişa Hamasê ew geşedanek dest pê kir piştî wê ji Lebnanê heya Sûriyê û zanîn hin geşedanên nû bi wê qewmî niha dîsa xuya dike ku Tirkiye ji beriya wê dît ku hin geşedanên nû وکی خطره که در دکه عالیه دستلات ترکیه و دولت ترک جبو و جی امتکاریم بجنه کو اگر ایرو پروسس که نو باکور کردستان و ترکیه تیره و برن به سدما و اول یا سرکه امتکاریم بجنه کی روجاوای کردستانه جبر ویجی اگر اف مشک بل درخواست لداخستن اگر ریک نو ببینن لازمه کول لعول سریده لمثلا روجاوای و تکلیین کرد و ترکا لور به تنظیم کرن لکاک روش یعنی دو جاران شاندادن پارتی سردانا ایمرالیه کرو هجماره که جوین لگل پارتی و آلیین سیاسی جی کریه لیت انجامه که کنکریتی لسر عرضی حتی نها نهاتیه دیتن جبر چه؟ صدم چنه؟ بله یعنی انا هات کارم بجمع کو هی ام بسریده هی سریا وان مثلا یا دویم جی اف که دانستاندن لپارتیین سیاسی را تکرن ام دکاریم بجنه کو آگاهی داین زیاده تر لسر مشروعیت پروسس yani ev kes van siyasi van partiyen siyasi re dema tekiliyek de kirin hevditinek de kirin ev tekili neser agahiye u embejine liser peymaneke emzanin ku öcalan dixwaze civaka giştî de bi gelek kes ji opozisyonê heya deslatê partiyên siyasî müdaxilên vê sürecê bibin ku vê prosesê bibin ku ev prosesa he meşruiyet xwe bibîne. Li anvanca we ew e û çûyîna waya sedema servan serdana jî ew e. Heya niha eger bangek nehatibe em zanîn ku hê destûrên bingehîn em bêjîne bi tiştên bikarin raya giştî re parve bikin nehatiye pijandin. Aha yani hatta ku tiştek misogerkirî di destûrê de neyê raghandin tib bangek jaliye ocalan nayê kirin. Yani tişta ez bawer dikim ew e ku ya heya Rojhilata Kurdistanê tiştek em bêjine peymanek li hev hatinek çênebe ji bangek ocalan nayê. Lazım e ku prensîbek wê de bê danîn li piştî wê derkeve. Lê em dikarin bêjîne ku tişta meseleya mezin jî ya duyem. Ev ne zelal bû te got Rojhilatê Kurdistanê hin yasa me bes te Rojavayê
ما بس حتى روج آوای کردستانه یعنی حتی کو لهفکرنک لسر روج آوای کردستانه نیکرن تبانگک نیکرن ما بس حتى أبا بله يعني ام بكارين تشتك ديجي بيجين يعني حيانها تركيا جي آليين كرد جي ام بيجين öcalanu Dem Parti hatta niha nikarin tiştekê bêjin çünkü rewşa Rojava rewşa Sûriyê hin nerûniş diye. Tişta ez dibînim ku her du alî jî dixwazin piçekê wextî di wextekê ihtiyaca we heye bivînin ew rewşê çawa zelal bibe li gorî wan gava bavêjin. Çünkü heya niha gavek bê avêtin çêdibe di valehiyê de derkeve û negehê armancak we. إيجاب نريناتا أو قلتو بيجن كل سروشا روج آوای كردستان تكرن دنابرا دولتي دا و دم بارتي يانجي او جلان دوان سردان و جوینان دا چاوايا بچو آوائية؟ بله ادکارم تشتک وسا بیجم چدبکو Rojavayê Kurdistanê bi destûra yasayî navê wê ne otonomî be yan jî ne federalî be. Lê lazim e ku de facto yan jî em bêjin fiîlî Kurd li wê de xweser bin û wekî federasyonekê bin. Yani wê de peymanek maksimal ji bo Kurdan dernekeve. Ev rewş, ev lehevatinek nadarkeve olê. Ne lazim e ku navê wê de Rojavayê Kurdistanê xwesera rêveberiya xweser yan jî em bêjin federasyoneke be. Lê lazim e ku fiîlî yan jî em bêjin de facto wê de federasyonek an jî otonomiyek hebe ku Kurd qaneh bibin û bikare Öcalan jî bikare bangê li PKK re bike û civaka Kurd jî vê meşru bivîne guh bide. Kakroş, kompanya we kompanya rawestê kompanyeke çalakaya lêkolînan hûn li qadê ne di nava xelkê de ne. Dixwazim vê şte bipirsim. Tu bihêvî geşbînî di derbarê ragihandina pêvajoyeke nû ya aştiyê li Bakurê Kurdistan û Tirkiye? Bele ez dikarim tiştekê bêjim raya giştiyê Bakurê Kurdistanê Tirkiye tirsa we ji hêviya we mezintir e. Yani çünkü hûn zanîn 2015 havînê ev prosesa aşitiya ya yekem dema tek çû em ne vegeriyan 2012 û 2013 em vegeriyan sala 1945 ji ber wê Kurd ditirsêne ku eger ev prosesa he dewam neke yan jî tek biçe çêdibe ku pevçûn kûrtir bibe û tuştir bibe ji ber wê tirsa wan mezin e ew tirs پێشیا هێویە دەگرێت بەڵێم توژی وەکە جوواکە باکوورێ کوردستانی و تورکیە دیسان ترسەکەتە هەیە یان تو بخوا گەشببینی لە گۆری خواندناتە ez ji bo raya giştî dibêjim ji bo te jî ez dipirsim ya raya giştî menasib ez dikarim bêjim ku ez ne maksimalistim ne ez optimalîstim ez hêvîdarim ku vê carê rewş ji bo li hevhatinekê prosesek nû şert û mercên baş nîşan dide ez bawerim ku vê carê em ê bigahîne encamê û ez hêvîdarim ku em dîsa bigahîne encamê prosesek ya aşitiyê yê Tirkiye vê carê bigihê dawî. Gelekî spas bo te birêz Roj Gîrason koordînatorê kompanya rawestê ya lêkolînên civakî ji Stenbolê tu mêvanê me bûyî tu gelekî bi xêr hatî. Saçava.